tukan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong wonderful tulad ay naku sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski, Magmadali na tayo at ako kakanta ng wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo. Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences. Formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin yung kontahan ni Suda 809202195777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Nimbag, nga sardam tayo manan gagayam kapsat kelyan, kahit PDL ko ina. At yung manan programa tayo digital special, manipur pala nito 90.70 radio. At ikakadwa ito may isang oras, alas 6, iti sardam, inginal 7, iti rabi. At ang sardam, iti martes, 28 ti mabilang iti bulan, iti marso, taon 2023. Alright! Pero shout out, happy listening, watching. Amin dito syudad di Baguio, dito 13 municipalities de Benguet, enterang rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Dito kapsat kailan ng OFWs around the world. Imbang-imbang oras yan. Amin na po nga madanon dati signal ti station tayo 90.70 radio. Sa rin yung mga lugar tayo nyo po. Naman tiraramidin nyo. Imbag-imbag. Oras tayo amin once again. Alright, na-live tayo iti awang ti Cordillera page, and of course iti YouTube channel tayo, DJL channel. Balin nyo nga like and share. Thank you very much in advance. Editix lang tayo 0938-632-3717 para karito yung request and dedication show. Concern and issues, mabalin leta. Shout out krito kadwang biyaheros. Kamusta iti Ricos yun? Kamusta iti pasada yung ako? Iti biyaheros sa itinatata. Yung kanibang oras yun. Karito ay access na gana. Ang duty manan para pang rabi. Good evening. Salamat karito ang glutloto para iti pang rabi na. Agpasabaw kayo kapsat kilihan. Karito yung madamang agkap-kapi. Dito is louder. Yan, karito yung kadbuang taxi drivers. Yan, kumusta? Ito kapian niya Manang Jody.
Pero hatipan iti may sa pangzaniwan. Biyahero! Yeehaw! Dawati-watay danan si panbiyagian, sakit pa'y disikap an-anusan. Ang iyak nagpurtay kalsada, anusan ta siya iman diubla. Inat no kondisyon san makina, yamayat san rubuatay kananda. Yayat baken nalalaka, karkarno madisan kalsada. O kayo kamat kilaun, sang pamilyang yaeng kanam naman. Sang pas-pas mo at engkapay inayaden, sa disgrasya at magay napiliin. Kanuntugan pitapiasan at ananusan, barang no aditan madadalan, dadumanta si enom umuyan. Yapaisan syudad si panbiyahian, ado dinapipintas sa'y babalasan. Bandog pa'y dibagi at malinglingan, wat traffic lang diyan kakalablaban. O gayap ang kamatkilaan, san pamilyang yaeng kanam naman. San pas-pas mo at engkapay inayaden, san disgrasya at magay napiliin. O kaya ang kamatkilaan, san pamilyang yaeng kanam naman.
Ito yung programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jai Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inal daw da aglulukat, iti oras, iti alas 6, itagsapa, inggan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jai, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pang-ivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda. Police accessories ba? Iti bibirukan nyo kapsat kailian? Agin sa siya, police accessories. Iti papanan nyo. Masarakan sa Jai, second floor. Iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian. Hing kayo pakagatangan, karito'y di kalidad. Nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms. Ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency. Iti 0947-580-9395. Iti kanayunan ng detalye, impormasyon. Saksak bata ni ulan. Kabsat kakilyan, agsapsapol kayo kadi iti pagatangan karigiti di kalidad kan napipintas nga furnitures kas iti cutlery, lamisaan kan tugtugaw, homewares, kitchenwares, plasticwares, appliances, clothings, wano dry goods, kan Euratix foams, kan dapat iti lako da nga power tools, hana Crisidic Melchi General Merchandise, wano hana Crisidic online shop, iti songbat na kabsat kakilyan. Yeehaw! Itpidial dito nga pagatangan kapsat kahilian tamabalin dang i-deliver dagiti gatangan nyo dita babalayo mabalindamet nga isabat kan mabalindapay nga i-drop karkaro dita banda iti Halsima Highway wano dita Mountain Trail. Ana Crisidic Melchi General Merchandise kat masarakan sa Jai Kilometer 12 Chilan Latridad Benguet. Masangwanan lang iti Bright Crop Farm Supply. Iti kanayunan ng impormasyon mabalin nyo nga kontakan isuda iti 0956-549-2037 0956-549-2037. Biro kan lang ni kapsat nga Brenda. When mabalin nyo nga pasyaran iti Facebook account na Melchi Medane Carter. Hana Crisidic Melchi General Merchandise wano Hana Crisidic Online Shop kat pukwa kaniman manihar ni Ma'am Brenda. Food Supplement Pure Organic Barley Powder under IM Worldwide Company. Amazing Pure Organic Barley. Ito po ay herbal pagkain ng ating katawan upang palakasin ang ating immune system with 68 micronutrients, 16 vitamins, 17 minerals, 18 amino acids, 17 active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, phytochemical na makakatulong para i-active ang self-healing para gumaling sa lahat ng klase ng sakit. Super Brand 100% pure organic, Australian certified organic. We ship international and local worldwide. Magatang daytoy sa Jai Dominguez Building, number 32, General Luna Road, Baguio City. Sango ti Belfront Hotel. Dagijay ket nag-member. Ken gumatang paki-message ni Doms Agbasil iti Facebook account na Doms Agbasil. Eri oras na katalas 6:26 80 Sardaan Philippine Standard Time. Hakan dito nga oras isagsaw tarateo 80 Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur to Benguet. Mabalengke nga dumagas nga kape mangan ang merienda karamanan dagiti nagkakaimas nga makamakan nga specialty da short orders, snacks, can of course rice toppings can dado nga payapon. Dito yung maramanan pa dito yung kalalamisan kaimasan nga halo-halo. Showbiz halo-halo. Libre di wifi, pati broad coffee, libre. Na merienda man ti pagsasaritaan. Dito yun lang. Maramanan dito kakaiba. Kakaiba ba? Nahidumdum ang merienda. Dito yung Shontog Showbiz Kamote Fries. Alright. Aga-acceptar na ka rito yung catering services para itibinyag. Birthday, can of course kasar can meeting. Mabalay naman lang pang-invinyoan karito ay special occasions yo.
No, nyaman dito ang okasyon nyo. Sa punanan ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang ulit ko sa Lancelino. Showbiz Cafe Restaurant, Resorto Mabanggit at your service. Alright, karito kalulukat na ito radio da. Welcome, ito ito programa tayo. Kastamat ka rito, yung kalulukat na ito Facebook da ako. Kapsat, Febron Ringaw, may raw shout out. Paulina Olay Magdapili, Lukapsat. Yan Kapsat, Arlene, may raw shout out. Gisomira, hello to all of you watching from Alfonso Lista Ifugao. Alright, may shout out kini amin. Bagor siya amin dito Alfonso Lista Ifugao. Manong kaparman uyas chamos, kung na ito'y amoling at jamanatong jamamasyam tayo kay special. Mayat ito na. Amoling at jamanatong jamamasyam tayo. Okay. Kamusta dito kaipilan? And of course, Jennifer Dalingay, hello ma'am. Happy Town Fiesta, Municipality of Lubuagan, Kalinga. Okay. Yeah. Yan, happy Fiesta kanya amin dito Lubuagan, Kalinga. Kaya Mahelani Grace Jose, may grab shout out. Hello, good evening. Aloha, watching from Honolulu, Hawaii. Alright, thank you very much. And naimbang Garcia amin ito, Hawaii. Honolulu, Hawaii. And thank you very much once again. Ma'am Mahelani Grace Jose. Naimbag nga malam nyo dito sir, DJ Al, watching from KSA. Okay, kariti kayo yan dito KSA. And God bless always sir. Pa-shout out man, amin na kailyak nga taga Kalinga. Okay, kaya shout out, kariti kayo yan na taga Kalinga. And thank you very much kapsat Iwa Buwakon Adora. Parang Rose Carias. Kapsat Ading Zari, may shout out. Yan, kamusta kayo amin dito Hong Kong. Timbang Sardam, Kate Bidial, greetings from Rose Quelan. Alright, thank you very much, Rose Quelan. Hindi pa nagbibuya dito YouTube channel tayo. Adit Det, may shout out. And Maribel Welly, may shout out. Okay. Anaway Glosio po Jishima, mega shout out. Good evening, sir. Kasama kanya mo. And of course, kanya may 35 million live viewers around the globe. Yan, ito man iti may sa siniwang ito man ang ididikit ito yung karito yung kapsat kayan ng OFWs around the world yan. Ayan, abroad ay kananda. Okay, humay na po. Manabot ka para sing pamilya. Padenggay ay may ka, Taiwan ay kananda. Awa patag maikawa, lading tinagaway marik na. Ngaminan anong santa para sing agyud ay planta. Narigat ba di abroad ay kananda. Ilim
Duanta payatikan kanta Inmoy pa'y di tuloy tawag Kontratang adanggay nakdang Dakdakay iyaman kong Diyos sa Siya'y nangayaywan ng sigaw Edwani adak ni nang nama Panubok si mangbay panagbiagta Etenggay ling ka Nam-nam patag nalitaw na Narigat ba Di abroad kananda Ilir siya di kalaban pa Ngam karara umanay ay diuliwa Duanta payatikan kanta Duanta payatikan kanta Okay, so dahil tagawad iti abroad ay kananda yan. Sino din nakarelate kaniya yung amin dita. Well, anyway, thank you very much. Direto na pintas sa taniwan. Manibig pala iti album ni Mr. CJ Kuyasan. Daka amon sino tinang kanta rito Marjorie Laudio, mega shout out. Gihan, kamusta? Ayan, a long time no see. And Minerva, mega shout out. Hello, ma'am. And of course, Manang Leticia Gabol, mega shout out. Hello. And I will show you once again. May isang atik ito ay nagkapokiri pagaya mga 2706 kunana. And hello to all listeners. Pa-shout out man Dakijay Kailiak, Dita Banaw, Kamug Sablan. Especially to my dearest family. Take care always and God bless. To yung great Margie Akyabas. Thank you DJ and more power to your program. Okay, thank you very much. Salamat man kapsat Margie Akyabas. Kamusta kayo amin dito sa Blanbek? Maptang jidabi ito yung main na mayata nan oran asibugan imula. Ayan, greetings from 9159. Pero ito aga agor ora ititudo. At medyo nagtudo tayo. Napigsa ba? Medyo na iturugan na kami ka. Good evening sir, kanamin nga kay special di man kanta nga sisik adi ak laylaydan tuy manang mo Lucia. Salamat sir. Okay, salamat ka manang Lucia. Good evening kini amin dito tadayan kapangan bangga. Nanay Nora Tovera, mag-rap shout out. Happy blessed evening, Sir DJ Al. Patukar ka man na kantam para kani sis Juanita nga nag-birthday tatangal daw. Thank you, sir, and God bless. Alright. Thank you very much and happy birthday kani Auntie Juanita. Hindi pa nagkasangay na dita. Thank you very much, Nanay Nora Tovera. And good evening kini amin. Harita Toba Bengal. Shout out. Karito sa kailan dito Toba. Kaya po, Councilor Gary Bihis. Mayroon shout out. Kaya po, Councilor Eugene Gabino. And of
First time nga ako sila po dito. Nga po mayura nga mag-anda. Mayor Salongan, yan of course. Nga po ang Vice Mayor, Auntie Maria Carantes. Kamusta? And hello to all of you there in Camp 6, Camp 4, Cannon Road, the family Gawili, family Solano, family. Alright, nyapay. Okay, kiniamin niya. Right, Cannon Road, mahirap shout out kiniamin ito. Hello to listeners tayo, viewers tayo nga taga-tuba. Yan ay Jody at Jod Dick Maya tinagan. Wow! Musta masaring DJR Maya Lata manang. Thank you very much. Hindi pa nagbibulan. Okay, so dito na po. Request yung may sakanta tayo. Dito na lang, paltak na ito niya. Alright, paltak na ito tama lang. Siyamin dyan ang tinagwang Dyan ang pasiyalang Ashitaka so'y ngasang Jebing naksin makang Nayafafil siyang da Diyos mo Ay bagay siya ugadim Maptangkan na kinamamtang Sila banda ni tinong siya Aring mo'y paltak ni Togong Diyos siya panpipingili Ultimo siyang jakahay gridang Siyamin Japan baditukan 21 karats lumangsong kapaditan Kensya tundawak nguletang Citanday nakpakintraan Say tahang ubantayan Sayag siya kalapang duan Arig mo'y paltak ni Togong Diyos siya hapan pipinili Ultimo siyang jakahay gridam Siyamin Japan baditukan 21 karats numansong nga kapatitan Arig mo'y paltak ni Togong Diyos siya hapan pipingili Ultimo siyang jakahay gridam Siyamin Japan baditukan 21 karats numansong nga kapalitan 21 karats numansong nga kapalitan Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah.
Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness! Alam mo Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness! Talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling pati pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Soda, 80-920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Alright, Smoke and Barrel Resto Bar. Bulan Sorsogon, latest good evening. Alright, thank you very much. Salamat po sa panonood sa ating YouTube channel. Molios, shout out to all taga Patnay City. Shout out kay taga Patnay City. Andino ba dito yung Patnay kapsan? Junior Alos, may shout out. Yan, ni Malabing, makapsan Zoray na Kalumente. Yan, kumusta? Okay, anyway, ipasaro na nga daw sa may isang requested song, Sisik Adi ak Laylaydan, kunana. Yan, para kanyo ti amin na ako. Oras tangkat alas 6:46. Sa dito nga oras, kan dito nga kanta, iti sagsawat ka iti Showbiz Cafe and Restaurant, Talusur, Tumabangat. Mabalingki nga dumagas, nga kapi, mangan, ag merienda. Karito lumablabas ito Marcos Highway. Ayan, biyay horos sa turista. Kaya, of course, karito yung umililita. And kaya ramanan na kuti nagkaimas ng makan, yung specialty dati short orders, and rice toppings, snacks, kanda dumapay. Dito yung maramanan, dati kalalay imisan, kakaimasan, nga halo-halo, showbiz, halo-halo, kanda tinaidum mga merienda, dito yung showbiz, syontog kamuti fries. Pati pangmayatan na kat libre iti wifi, pati broad coffee libre. Saan pa kayo mga kaibigan? Aga aksiptada karito catering services para iti binyag, birthday, meetings, kan kasarapong. Mabalin yung berokan ni Miss Julina,
Yan, of course, ni Miss Arlene Binaldo. Manang ulit ko sa Lancelino. Iti ka na yun ng impormasyon. Shopee Cafe Restaurant, tara sa Ruto Babenguet at your service. Magas ka lang kapsat kailan, nalawa iti paradaan. Shoutout Idol! Okay, may shoutout ng bonggang-bongga kapsat Rina Gakayan Dakomos. Yan, kumusta? Yan, Dakomos. Kapinanam niya po Mayor Dakomos ito sa Blan. Yan natin, Chao Chi. May shoutout. Good evening, DJ. Good evening, kumusta? And request man, sir, Amtak Juwarakas. Salamat po and salamat. Alright. Pero ako no DJ, Amtak Juwarakas. Hindi naman ang Judith. Sisika, di ko laylay din. As Good evening, everyone watching from Hong Kong. Alright, thank you very much, Fibline Baludanana. Dito nga programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet. Inaldaw da lulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag kanda dunga pa ing special occasions. Mabalin yung kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palda. Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan hing kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadunga pay. Mabalin yung kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Amdak juara ka ang sa requested pag background music tayo kani awan ng oras 3 opo. Meron siya down in happy watching. Mari Paus Kalas, yan, kumusta? And of course, the Councilor Gary Bihes, iti Toba Benguet. Hello. And Noemi Sabiling, good evening everyone. Gustamat. Yan, salamat ipanang Biboya Kapsat. Desio Bernal Mark, pa-shout out Happy Halo ng Rona Canuto Clan by Mark Desio. Alright, may shout out kini amin dito Happy Halo. Antitaria pa Pibanimas, good evening. Watching dito sa Muyang po Kawitogon Benguet. Alright, kumusta kayo amin dito sa Muyang?
May shout out. Kaya nita Music and Dine. Then in music niya. And masarakan dito bungadan lang. Ano sa kaanan iti Lord Dis Grotto. Ayan, kumusta ka? Sis Araceli. Sino nga iti ang jam-jamming dita? Maya dyan kansyon, DJ Al, good night. Alright, thank you very much. Episode sa Jean Lombao. Wow, requested granted song. Granted, salamat sir. Adding DJ Al and may God bless and more power to your program. Always welcome. Manang John Date. Kita talaga ron, dati nga saniwang at pamakatang saniwang iti programa tayo. Salamat iti panagbibuya, panagdindingag. Ano, pinagbuya, pinagdingag. Apo, iti programa tayo. Gusto ba, Ilocano? Salamat iti suporta. And bigat manan, iti kasimot lang oras, alas 6, iti satam, iti alas 7, iti rabi. Dito yung madlang istasyon, and 8.70 Radio Baguio. Ken, dito yung madlang programa, Digital Special. God bless all of us. It's the 7 still, di na po Diyos tiagina. Siya po siya sila may siyaw. Digital, aligri pa na yung bungsal, may batbati, iti naragsakan nag-asat nga oras ti amin sa kapada. Bye-bye! Food Supplement Pure Organic Barley Powder under IM Worldwide Company. Amazing Pure Organic Barley. Ito po ay herbal, pagkain ng ating katawan upang palakasin ang ating immune system with 68 micronutrients, 16 vitamins, 17 minerals,